Luna i Leo. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, 8 planeta u sunčevom sistemu i sve se one vrte oko sunca. A sunce, 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 ono je u centru, jako je vruće, daje nam svetlost, toplotu i život. A Merkur, 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 Merkur je mali i najbliži suncu, najbrže se vrti, veoma je vruć. A Venera, 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 ona je druga planeta od sunca, nema meseci, ima vulkane. A Zemlja, 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 to je treća planeta od sunca, na njoj živimo ja i ti. A Mars, 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 Mars je četvrta crvena planeta, ima 2 meseca i najveći vulkan. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, 8 planeta u sunčevom sistemu i sve se one vrte oko sunca. A sunce, 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 ono je u centru, jako je vruće, daje nam svetlost, toplotu i život. Jupiter, 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 to je peta i najveća planeta, sastoji se od gasa i puno satelita. A Saturn, 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 to je šesta planeta u nizu, također od gasa sa velikim prstenom. A Uran, 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 Uran je 7. planeta po redu, plave boje i jako je hladan. Neptun, 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 Neptun je 8. i posljednja planeta, od nas je daleko i jako hladno. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, 8 planeta u sunčevom sistemu